Ngayikhetha inkosi enkulu yaseKuphameni. Nibingelele abantwana benkosi enkulu yaseKuphameni igama laShembe Inyazi lwesiZulu. Baba, Nkosi yamakhosi, ngoqe phambi kwakho. Inovalo Nkosi Yesu nomhlaba. Cela ungiphe isibindi sokuma kule ndawo engimi kuyo. Ngathi mangimi kule ndawo baba ngingama no baba mkhulu. Akithi nabasekhakho mama. Ngoba kuyasinda. Batwana bahle basesizulwini. Siphambi kukaThixo omkhulu waseKuphameni. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wakithi eKuphameni. Sibonga uthando osipha lona nsuku zonke zokuphila kwethu. Usikhombisile ubukhulu bakho nobubanzi phambi kwamehlo esizwe sonke sikhona eSouth Africa. Nkosi Yesu nomhlaba ngikhumbula sifika eLinda sithunyiwe inkosi yesizwe ngihamba nomntwana wenkosi. Kwakukubi kakhulu lapha ezweni lakithi kwaMthethwa. Utshani bomile ubona ukuthi nezilwane seziyaqala ziyasokola. Wafika umntwana wenkosi wafika wayicela imvula kuwe Nyazi lwesiZulu. Wathi imvula selokhu kwaphuma wena kuleli izwe imvula yanyamalala. Uthoma ungena umhlangano ebuhleni Nkosi Yesu nomhlaba wasikhombisa ubukhulu bakho basezulwini uma uthi aguqe ukukhuleke ucela imvula usiphe yona sibuya kuJuly. Kuleli lakithi ke Nkosi Yesu nomhlaba kwenzeka isimanga nesimangaliso uma kuya kupheleni kwaJuly. Kwakhona umlilo owashisa intaba yemvula lapha yana eThembalimbe. Yathi mayisha intaba bantwana bahle basezulwini. Inkosi yabiza befundisi. Safika esigodlweni senkosi, sathi masifike esigodlweni senkosi. Inkosi yesizwe yasikhipha izilwane zokushashazela intaba nokuyobikwa kubaba. Khona abantu ke abasindisiwe bengamazi uThixo. Bantwana bahle basezulwini sathi masihlezi lapha esigodlweni senkosi. Ikulanda konke izethula izimbuzi izilwane phambi kwabafundisi ezazintathu. Yabe sisuka inkosi isibikela inkosi esisothula umhlaba okuyiyona eyemukela uMnazaletha kuleliswe yanikela ngaleliswe kuShembe. Sathi masilapha ngaphakathi saphuma izulu ligula. Kwakumsombuluko kwaba ngolwesibili wathi ngolwesithathu lana izulu umhlaba wonke. Kuleyo ntaba yemvula okuthiwa uSonyama kwabonakala imvula eyayina ingimehluko emvuleni eyayina. Ngangisemsebenzini ngashayela ekhaya kubatwana mbuzo ukuthi izulu linjani. Bathi abantu abami hayi izulu linile imvula kodwa lapha nentabeni yemvula eSonyama sibone kulele iqhwa kuyo yona yodwa la kwaMthethwa ibonkosi enkulu yaseKuphameni. Kwaba isimangaliso leso. Inkosi yesizwe ibikela inkosi esothula umhlaba ukuthi ikhipha impahla zokushashazela intaba yemvula. Nkosi Yesu nomhlaba usikhombisile ukuthi uNkulunkulu. kuJuly sibikile enkosini Yesu nomhlaba usicela ukwakha indlu kaMama ukaMaseko la ngaphakathi. Kwahlangana izizwe zala ithembelisayo zashaya imali. Cela Nkosi Yesu nomhlaba loluthando usinikeze lona lathembelisayo ungasemuki lona. Luhlale lukhona njalo Nkosi Yesu nomhlaba. Sacela ukwedlula ehlabelelweni 59 ngoba ngiyabona kuvuleka amasharafu amaningi.
Ngicela ehlaleni sikhulu sasesizulwini singiphe inkonzo. Nazaletha oyingcwele
amen. Wasikhombisa Thixo omkhulu wasekuphameni ukuthi ukhona nyazi lwesisulo uhamba ngamafu. Ngicela ningifunde isihlabelo samaNazaretha 7 verse 4 uya ku5. Sihlezi noThixo ohamba nefu lemvula. Babonile abaningi nxa ngawe unyazi lungena la ekhaya ngolwesibili ukuthi kwakwenzekani. Kwathi ngosuku lwesithathu lukhona unyazi la ekhaya lona imvula eyisimangaliso yaqala ngo2 ebusuku laze lawushona ilanga. Kwathi ngalowo suku wesuka abefundisi benkosi baya kuye inkosi enkulu yasekuphameni bayocela ukuthi imvula inqamuke. Nangempela kwaba njalo. Batana bahle basesulwini. Fundo masulutholele. Kwavela abaprofiti baseNazaretha. Ithi inkulumo ekhulunywa uPhombela esitimela samaMpondo. Wafela abaprofeti baseNazaretha. Beza nenkosi yabo. Basa nenkosi yabo abaprofeti baseNazaretha. Besa noShembe wasesulwini. Ombethe inyama kaShembe engumprofeti ehamba ngokwezinyawo kanye nathi. Yembethe amafu. Basuka abangcwele. Basenazaretha ithi ke laba maNazaretha ingcwele. Bayihlangabeza inkosi yabo. Sasa sihlangabeza inkosi yethu sisonke. Iza ngamafu. Batwana bahle basesulwini. Ngihlula kulesi sigodi leso esihle sasesulwini. Ngicela abantwana nkosenkulu yasesulwini abephethe izando lapha ngaphakathi bakalomusi batwana bahle basesulwini. Ithi baba uzubakhumbule noma ngabe kukhuni kangakanani lapha bahamba khona noma ngabe amacala ethu asengakanani nkosezulu lomhlaba. Swakhile umusi kunzima nemvula nayiselekelela ngokwayo. Indlu kamama kaMaseko bayisusudoka phansi yaqedwa eyinsuku ezimbili. Kwathi ngosuku lwesithathu babe sebeyiqedile. Akikho-ke abantwana basesulwini ngisemsebenzini baselabodwa abantwana ekhaya. Lo mfundisi uNgcobo nawo usemsebenzini. Oyithu weqhamuka umfundisi ucele. Batwana bahle basesulwini ngibonge nakubefundisa ubumbano oluhlathu uNkulunkulu omkhulu wasekuphameni angasipha lolu thanda siphe lona kunalabo befundisi nalawa watshumayeli ebesebenza kanye nabo phakathi kwalomusi. Ngicela Nkosi enkulu yasekuphameni uba ubakhumbula noma ngabe khona sithusa ugulela usedlule emhlabeni nyazi lwesulu usiyamtakula ngonyazi lwakho olukhulu wasesulwini. Ngathi ngibuye emsebenzini batwana bahle basesulwini enyangeni Agasti ngafica izindlu isukume zonke. Waqhamuka umshumayeli wala ekhaya uNgcobo. Waqhamuka wathi ngiyacela mfundisi ukuba ngikwazi ukuthi ngiqaqe indlu kamama ugogo wasibiya isuka yonke ingabe isiflat ngiyenza ihipho. Ngatatazela ukuthi uzokwenziwa njani ngabathinta abefundisi ngase ngithatha ucingo ngoba ubaba engekho wayele eMnambithi. Sathumela nomvangeli samcela sikuthi asicelele isibusiso sabuya isibusiso yakhiwe indlu kamama kaSibiya ihipho la ngapha amahipho la ngaphakathi. Batwana bahle basesulwini amathempela akho kwamthetha nenselelo. Khona inselelo khona abantwana bahle basesulwini ngoba nibona kubiye ngaleli phepha abantwana bahle basesulwini inselelo leyo. AmaNazaretha onke la kwamthetha bese ayibuka ukuthi na inselelo uma liphuma unyazi izindlu kaziphelile umusi kawuphelile. Umusi wasekuphameni umusi kaShembe kawupheli. Nabafila phayo cela ukuthi ngabe besafulapha ngoba phela lathi inqola siyayigibela ibheke ebuhleni baMaNazaretha. Uma uShembe sekhombeka umuntu uthi ngenzeleni lapha sonke fanele siyobamba khona amaNazaretha. Uma usele wena ungabambi lapha uShembe sibambe khona ubambe la uphushe bobo bla uShembe sebebaningi. Owasididi sihamba nawe uGqungube emhlophe. Ngoba babe khona esasihamba nabeGqungube emhlophe abasididayo. Batwana bahle basesulwini namhla lokhu inkosi yamakhosi yehliye nyuku ingena
enkantolo kuphuma bayangena abantwana basesizulwini angakhuthi ngoba kwenzekeni ngabantu abathanzamba nababasididayo ayibonga igama lenkosi enkulu yaseqhameni bengicela ukuthi singabi ngabantwana abadidekile namhlanje ngoba phela uNkulunkulu siyambona yazenza imanga nemangaliso ngonyaka odlule kufika intombazana yakwaDlomo lapha phezulu entuthungo ihamba nengane ngicabanga ukuthi le ngane yayineminyaka mhleze emithathu noma emine uyisa phambi kwenkosi enkulu yaseqhameni uNyazibezulu le ngane imile isimila emhlane uma imile isimila emhlane isa phambi kweNyazibezulu uzobika ufanele ukuthi uNyazibezulu hayi umhambisa khona kodokotela kodwa kuyathi ngabe esabuyile dokotela uzosinda uzophila khuluma ngento ephathekayo uzothi uma esasindile esephuma esibhedlela uyomdlulisa ekhaya uyomletha la kibi mhlanga ngibuya ngizala ithemba elisayo ikhona ezulwini amen mana zathi nangempela kwabanjalo abantwana basesizulwini yayihamba lentombazane eyalena eThekwini ingitshele mfundisi ngiyahamba ke ngeThekwini ngiyobona umntwana ngithi uhambe noShembe ngibuza usenjani umntwana cha sebemqaqile leli qhube semhlane kalisekho uthe ugcinele ngibuza ubaba ngiyahamba ngiyale unjani umntwana cha usiyalithatha unyawo ngelinye ilanga bebantwana basha basesizulwini esonto lokugcina ngci lapha inkosi yesizwe ihambile ihlangabeze inkosi yamaNazaretha eJudiya neinduna ngiyayibona le nkosazana laphana le ntombazana laphana embonambi uthi baba ngithi uthi ngane awuphenduka ubheke ngapha ngisetaxini ngiyemsebenzini uthi awuphenduka ubheka bathi ngiyibheka ngiyayibona le ngane ihambela ngenyawo zayo zombili ayibanjiwe khona uthe emhlane inkosi enkulu yaseqhameni kayibongwe okusimangalisa okukhulu kwabantwana abasha basesizulwini ukuthi ukhulumile umlomo ongathethi imanga uthi hambise kodokotela kodwa mhlanga ngibuya ngizalayo uyoyiletha lapha kimi kodwa uma isiphuma lapha esibhedlela yedlulisa ekhaya nangempela le ntombazane wenza njalo yedlulisa ekhaya nkosi yamakhosi amandla akhe amangalisa usikhombisile ukuthi uThixo ukube sinawo nembeza bokwesaba nkosi yamakhosi ngabe siyaqalela namhlanje siyakwesaba ngokuba wena uThixo akekho futhi ongakuphikisa nkosi yamakhosi ngobuthixo bakho obukhulu basesizulwini ngoba konke okwenzayo kwenza ngobuthixo bakho basesizulwini ungathi nkosi yamakhosi ungasifundisa ukuthi wena usiyena wasemhlabeni wasesizulwini uma sihamba phambi kwebandla lakho sazi ukuthi leli bandla kusilone lethu kodwa singababheki bomthetho wakho ubekile phakathi kwabantwana bakho ukuthi abelusi baleli bandla abashumayeli bawenza ngokufanele yini umthetho waleli bandla njengokusho kukaBhombela ungathi inkosi yamakhosi ungasifundisa nonembezo njalo khona incwadi ayivamise ukufundwa inyanga yesulu 1818 uDodonoma ngicela sigijime siye kuyo osayithole ngifundela yona anginazikhale anginazihla awuzofikela umoya anti gama lami seliyahlangulwa awengatini anginazihlangu angina
ngiyokubavezela umprofeti ngiyokumvezela umprofeti bafowabo abe njengawe. Ithi inkulumo yosivezela umprofeti kubafowabo abe njengathi. Ngiyakubeka amazwi ami emlonyeni wakhe. Ngiyobeka amazwi ami emlonyeni wakhe. Uyakukhuluma kubona konke akutshelwa yimina. Uyakhuluma kubona konke akutshelwa yimina. Uyakuthi ke uma ekhona ongawalaleli amazwi ami awakhulumayo egameni lami uyakukubiza kuye. ngiyowabuza kuye. Kodwa umprofeti uyakukhuluma izwi okhuluma izwi egama lami engingamyalezanga ukuba alikhulume noma ekhuluma egameni lezinye izithixo. Lo mprofeti uyakufa impela. Lo mprofeti. Unoma Sikubusise. Batala bahlobo sesibini. Akekho ongazi ukuthi uGombela wathi mayamukela umthetho walelibandla phekwe entaba omhlangano wafike wathini. Akekho ongakwazi lokho. Ukuthi uGombela wafika wathi umuzi wakhe wawume kanjani. Nezingane zakhe ekhaya zime kanjani. Kodwa mawubheka namuhla kusenjalo. Kodwa masihamba phakathi sigqokile ingubo emhlophe esikhombona ngamuntu ukuthi lona akahlambulukile lona akaphelele. Busiyabuza ukuthi abazukulu bakho bangaka abazalwa ngamadodakazi ekhaya. Gombela wayithini. Amen. Wathani uGombela mhlaya sekelela libandla ukuze sihlale sinobungcwele ngaso sonke isikhathi. Phela akukhulumayo emlonyeni wakhe ikhona kufanele sihambe ngakho. Angazi ke bangcwele noma siyabona ukuthi uGombela ubuyile ngokwenyama nangokomoya lokho ahlale khona uGombela. Ngiyahamba lapha kulaba badayisayo la. Ngabona amafoto amabili. Ngama ngabuka. Ngathi mangilubuka unyazi lwesilwa ngehlukanise ngebala kuphela. Ngoba umunye ekhanya umunye umunye engakhanyi edimile kodwa uma ubuka ubuso into eyodwa. Ngayibuza ngayiphendula ngathi lakubuye yena yini owaqala uhamba kuleli bandla ayixoxa thina uze sigqoke ingubo emhlophe kodwa ke sibuzana ukuthi emakhaya baba usekhona yini. Uma umNazaretha uphiwanga umoya wasemhlabeni uphiwa umoya wasezulwini ofuneka ngaso sonke isikhathi ukukhokhela. Uma uhamba lo moya usiyakhokhela ngoba phela lo moya oyingcwele walapha eNazaretha uhlala ngaphakathi kwesifuba somuntu ngoba nakuGombela wawuhlala kanjalo umfundisi ukuthandaza. Amen. Awufunda incwadi baseKorinte oqala 2:12 ivesi. Shole baba shole nko angifikele laba ingahlangulwa igama amengathini shole baba shole nkosi angifikele laba ingahlangulwa igama engathini yokuphila. Sabahalalisela abanenhlanhla yobungcwele basezulwini bukaGombela. Osazi ukuthi uGombela wathi ingane yakho mayishajwa izalithatha inika indoda hambe yohlala nayo. Iyobuya ekhaya lakho mhla izokhipha umshado wayo siyokucaca ngokusemthethweni. Sababonga laba nenhlanhla njalo. Ngoba sakwazi ukuthi babayembengeni kaGombela bayonika lababuya nazo ibusiso bongena nazo emakhaya ifishe emasangweni ngoba khona izibongo eziningi phakathi kwekhaya. Funda baba.
kepha thina asamkeliswanga umoya wezwe, iNazaretha zange lizelemukeliso umoya weswe, samkeliswa umoya ovela kuThixo, samukeliso umoya ovela phezulu ukukhombela, ukuze sikwazi sikuphiwe uThixo, uze sikwazi sikuphiwe uThixo ngesihle. Akukho siyokwazi ukuphiwa uThixo ngesihle ngaphandle kokuthi sazi umthetho yakhe uthi thini phakathi kwaleli bandla, nokuthi sazi ukuthi leli bandla akulona lomuntu futhi akulona lasemhlabeni lasezulwini. esingakushumayeli ngamazwi aqanja ukuhlakanipha kwabantu. Asikuthunywe uThixo simi phambi kwabandla sishumayela, asikushumayeli ngokuthi siba namaplani okuthi sihlale iy'moto esizoshumayela ngazo noma uhlale inkulumo ozokhuluma ngayo, kodwa uyakuphiwa ezulwini ukuthi wena khuluma ngalolu hlobo ngoba kuthunywe kulabo bantu labo abanhliziyo zinkulu engingafuni ukuphenduka. Kodwa ngamazwi aqanja umoya oyingcwele, Amazwi asikhuluma ngawo aqanjwa umoya oyingcwele ovela phezulu ezulwini. sichasisele okomoya ngokomoya, Ebese sicacisela laba abanomoya kaThixo abawukuza ukushumayela kwethu, kodwa bengenawo umoya kaThixo akukuzwakala lutho kubo ngoba vese basenyameni yabo. kepha umuntu owenyama Umuntu wenyama. amkele okukamoya. Ngeke kwemukele kamoya kaThixo. Inkosi ibusise. Roma 2 verse 5. Shele baba shole Nkosi, awungifikele naba, alingahlangulwa igama lami, amencwadini yokuphila. Wasanayo. Kepha ngobulukhuni bakho Kepha ngokulukhuni bakho nenhliziyo engaphenduki lenhliziyo engaphendukiyo, uyakuzibekela ulaka ngosuku lolaka lokwamukela. noma ungashumayela kusukela ekuseni ukhuluma iqiniso, uma ushumayela umuntu akulalela kanti unenzondo nawe noma uyakwenyanya, ngeke aze akulalele okushoyo ngoba vese akekho eduze kwenhliziyo yakho futhi ukuzonda wena uqobo lwakho nomile oshumayelayo. Ukwahlula okulungileyo kukaThixo Kungahlula kulungileyo kaThixo kuwe ngoba ukhuluma ngendaba kaThixo umamukeli wena akumphiwe. Akumphiwe nje kanjani okugqoka ingubo emhlophe phela uphendukile wena. Ikhulu kodwa inhliziyo yakho ngaphandle. Akasiphendukeni maNazaretha silibona unyazi lwezulu uNkulunkulu. Kungenzeki okuvamise ukwenzeka phakathi kwaleli bandla. Uthixo lonkosazana luzolo hambe emhlaleni khala ngofront line. Uthi lo front line wakhona ke awungaxegi siyashaya amagoli abheke phezulu ezulwini. oyakunika yilowo kwemisebenzi yakhe. uThixo uyawunika lowo ngalowo ngemisebenzi yakhe kulabo ababuswa umoya kaBhombela, kulabo abagcina umthetho kaBhombela ngokufaneleyo, Labo abafuna ukukhazimula labo abafuna ukukhazimula nodumo nodumo nokuma phakathi nokumaphakade ngokubekezela ngokubekezela emsebenzini elungileyo emsebenzini elungileyo. obanika ukuphila okuphakathi. Nkosi kubusise. Thixo akithi ekuphameni uthando lwakho olukhulu baba. Lokhu ngicelile Nkosi yezulu nomhlaba onomshumayeli la wasePompomeni Temple la eduzana. Pheze kumhlangano mhla ka21 bazokhumbula befundisa. Lesimbono wasezoguqa phakathi kwethu. Uthando lwakho nyazi lwezulu lukhulu. Siqoqela bakhona basasalela bangakayigibeli inqola. Abasayingabazayo abasiguqela lapha singabazi nokungabaza. Futhi asilindile icala lecala futhi kalikho Thixo akithi ekuphameni. Into ekhona kusebenza imali kuphela kudla imali. Khumbula amazwi akhulunywa yilanga ngisebuncane ngixoxela umkhulu. Uthi umkhulu yathi inkosi la ngiyohamba ushemba manje ngamphethe kahle. Kuyoqhamuka abezizwe bemthathe bahambe bomvalela manje ufuna ukumbona ninikele imali kubo nikasebenze belethusha nimbona. Wathi ungenjalo amatwana abahle basesizwini ukuthi umzomkhulu wasebuhleni siphendule yithi sibe supombe thina uqobo la njengaseJerusalem. Batwana abahle basesizwini. Thando lwakho baba lukhulu. Umshumayeli wenkosi mayifika ufika ukuthi bafundise. Ngicela ukushintsha isivalo. Sithi isivalo sakuphi? Saseflandi kubaba. Awu abafundisi esebenza nabo kwezimfaca. Umfundisi ucale nongcoba akho siyame. Ngipakithe sifame nohlale njalo usenze
sibe munye angabibikho omkhulu phakathi kwethu sihlale sizingane kanye kanye uba sona ingane kanye kanye mhlenze lomkhumbi kabe kawukho la kuthi noma idimoni lifika phakathi kwethu nkosesi lomhlaba sisheshe silibone silehlule njengoba umhlangano ukhona sekulafika likhulu idimoni lishiyo waphelela sebenza nomsebenzi walo kwafika likhulu idimoni lapha esaqhama lishalikhulu itshe emasonto lokugcina njengonyaka ophelile bathola abasebenzile kwase kungidumba kuyidimoni kwathi lokho kuyimambana uyabona umfundisi unxele nomfundisi ucela kakufuni la kusho idimoni akukhulume yena umuntu ukhuluma idimoni inkosi kaNkulu yasephamanile ngaphuma sikodwa naye baletana yabahangula iwaka lamahilela lalithi balikhuluma libe nolaka sasilasaba kodwa inkosi enkulu ehleze esihlalweni manje unyazi wesikhathule leyo ndawo uthi ilanga lalingenalo ulaka kuphela wayithethe izidimoni qaphelani manazaretha kubuye lowo moya wasesulwini kubuye lowo moya wasesulwini kasiqaphele ngamehla abanzi uma siwavula amehlo siwavule ngendlela efanele futhi nebalulekile ukuthi siyambona uThixo ukuthi uNkulunkulu mhlanze ngenzeka ukuthi uhlezi lapho uhlezi khona nje lomuntu ohlezi eduze kwakho awumlambithi kahle nentshumela usayiswa Matthew 5:23 usuzasuka lapho uhambe ehlala sobukhosi uthi ngikelele izitha zami usho umuntu oseduzana kwakho kodwa egqonga ube mhlophe yini ungabuyele eduze kwakho ukhulume naye ngomoya ongcwele funda nxa unikela umnikelo wakho elatini uma unikela umnikelo wakho phambi kwelathi kaThixo usakhumbula lapho kuba unecala uma ukhumbula ukuthi lapho unecala umfowenu shiya lapho umnikelo wakho phambi kwelathi shiya umnikelo phambi kwelathi manazaretha ingcwele shiya umnikelo wakho lapho phambi kwelathi ubesenzana qala uye uyisane nomfowenu ubuyisane nomfowenu khona uyakuza khona uzawubuya unikele uthatha umnikelo wakho uyawunikela ngoba inhliziyo yakho ikhululekile ubushambe akathokozi enhliziyo enosizi futhi ushambe uma uya kuya akabuki isidumbu senyama kodwa ubuka inhliziyo shesha ubuyisane nomangalelelayo ushathe ubuyisane nalowo mangalelele naye usesendleleni naye funa ukumangalelayo akunikele kumahluli mahluli akunikele kulo iphoyisa umahluli akunikele kulo iphoyisa ufakwe itilongweni ubu siyafaka wena itilongweni ngiqinisile ngithi kuwe awusayi kuphuma angeke usaphuma khona ungakakhokhi imalana ungazange ukhiphe u650 enhlambuluko nizwile kwathiwa kwabosibusisa uzubuye kuleli bandla uyokhipha u650 uhlambuluko esangweni kubahlambuluka usiyangena ngaphakathi uzocelela enkosini nasekhwana ucela ukuhlambuluka ekisulu imali ikuvulela leyo bele kuvulela yobunenhlahla angazi bantwana abahle basesulwini Thixo akithi ekuphambeni sincenge nkosesi nomhlaba sincenge siye kuwe esulwini lapho silungisele khona angazi uma nginenhliziyo embi ngomunye ukuthi ngiyolibona izulu lakho shembe ngoba ezulwini lakho shembe kusekudeni akekho olulu ukuthi engafika khona nosehambile kulomhlaba akakwazi ukubuya azositshela ukuthi ezulwini kaShembe kunjani babuye bezocela intathelo ukuthi bacelele intathelo zokona kuphela kodwa ukuthi kuhleli kubahleli kanjani lapha bakhona ezulwini kaShembe akekho ositshelayo ukuthi uhlezi kanjani ezulwini lakho Nkosi uwe kuphela wasiyo
Safuma ke umshumayeli wenkosi wasifaka isitapha esikhona lapha. Sifaka umshumayeli wasempophomeni. Baqalele sibuso senkosi enkulu esinomhlaba. Intshalo ethempeli la ithempelisayo. Njoba umbani ukhanya nje ngaphakathi emsini wenkosi nomswonke. Intshalo elibandla lamaNazaretha bacelela isibusiso Thixo akithi ekuphambili. Ngicela namathempele kunamathempele aselakithi anikela azaphindelela phinda kaningi kabe nikela ngenxa yothando lwakho nyazi lwesizulu bebefisa ukuthi unyazi lwesizulu uzolunyathela eselakithi kwemthetho. Bacelela inhlanhla uNkulunkulu omkhulu wasephambili nezinsizwa kezinye ebesebenza zahlangana nazo zahamba zayothenga intenhle yasesizulwini zathenga imibhede yangaphakathi bafika omama bafatsaka bahlala kosofa basha sha. Amen. Konke lokho nyazi lwesizulu awungakuthi sithatha noma kuhlakanipha kwethu kodwa kukuhlakanipha kwakho ngoba wena uyazazi izingqondo ezifuna nenhliziyo ezifunayo. Ngibonga ubamsolo Thixo omkhulu wasephambili uhlala luminjalo. Kodwa ubuhlungu Nkosi uNkulunkulu omkhulu wasephambili izinhliziyo zethu ziyahlubuka bese isithela zingabe sakubona Galantiya abasa Galantiya 1 verse 6 funda ugijime nayo. Galantiya 1 verse 6. Ngiyamangala ngokuba lihlubuke masinyane kangaka kuyena. Ngenhliziyo ngafuna ukuphenduka imbono uThixo. Kwakukhona ubhombela khona eqaleni kwakhona ilanga kwakhona inyanga yesizulu kwakhona uthingo namhlanje lokho awukambona uThixo ukuthi khona usahlubukile namhlanje lokho. Niye kwelinye ivangeli. Uya kwelinye ivangeli lelo uThixo wasephambili azange akufundise lona. Ulifundisa ubani lelithixo lokuthi ushumayeza abantu bakaShembe ukuthi abaphenduke bengamlandeli uShembe bathi uShembe mahlata thatha iphikili chayelana iphikili lapha ningidlalela umbhede wena ube nabantu abavimbayo ukuthi mabangaki wendlala umbhede batana abahle basesulu wathi uNkulunkulu omkhulu wasephambili wamina uqobo Shembe ungifikele ngoba sokukhona abashilo ukuthi bafisa ngisho ukungishaya elingesilo elinye ongesilo lelinye ivangeli. Kepha bakhona abanikhathazayo. Kodwa bakhona abanikhathazayo. Befuna ukulona ivangeli. Befuna ukulona ivangeli likaThixo unyazi lwesizulu. Kodwa noma ithina. Noma ingelosi. Noma izingilosi. Inishumayeza ivangeli Inishumayeza ivangeli ongelona. Esinishumayeza lona. Enishunyezwa yona unyazi. Mayilahle. Njengalokhu ke ade sisho ngithi ke manje uma ekhona onishumayezayo engesile elilamukelayo ivangeli ofanele nilamukele kalahlwe mlahleni Nkosi ibusise umgcineleni vese eduze wakho buyamazi ukuthi inhliziyo zakhe zimbili walokho umlondolozile umkhangeza ngisho umkhangeza nje umngani wakho uzongena nawe esulwini esulungashambe ngeke ungene nomngani wakho nomkakho ngeke ungene naye nengane yakho ngeke ungene naye nemali yakho nayo ngeke ungene nayo yohlwa ithi neseleyo nomkakho omthanda kakhulu ngeke ungene naye esulwini basala bemngena abasemhlabeni. Hayibo igama lenkosi funda incwadi uPetros 2 sahluka sasibili kwivesi yokuqala Joshua seziyantontela ukukholwa kwethu kepha wakukhona ebantwini yes right yeah namhlanje kubasekhona kwakukhona abantwini abaprofeti bamanga angizungena kule ndaba kunendaba enkulu kwakhona lakithi kwamthetho wayekhona wayethe ngelinye ilanga
angeke ngene kulo ndawo leyo ayilingene mina ilingene abadala njengokuba kuyakuba khona phakathi njengokuba khona abafundisi ukuba khona abafundisi phakathi kwethu bamanga abaza kungenisa izahlukaniso ezichithayo abathi lo akafanele ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu nina buyelana eceleni nina nolandela mina ningamlandeli usibanibani abanye abakwazi ngisho ukunikela umsebenzi kaNkulunkulu ngoba befishwe ngabefundisi bephika inkosi yabathenga baphika inkosi yabathenga unyazi lwesulu lihambe labatakula phakathi odakeni lwababuyisa labageza labafaka phakathi ezulwini bagqoka ingubo zasezulwini kodwa bephakathi ezulwini inhliziyo zabo ixova udaka lapha abakade bekhona bezehlisela ukuchitheka okuza kufika awuboni wena lobo umqilo ohamba nabo ukuthi uzohlisela ukuchitheka okuzofika ngokukhulu ukushesha kuwe phendula inhliziyo yakhe phela uNkulunkulu abaningi bayakulandela abaningi babonile naba phesha kwamfuna balandela bona indlela yeqiniso iyakuthuka ngabo kodwa bona bayitshela ukuthi iyathuka indlela yeqiniso ngabo bayitshela ukuthi benza khona ngoba umuntu uheha yilokho ayikho ngokufisa imali bayakuniphakisa good you talk right ngenxa yokuthanda imali nokuyifisa bayamphathisa kwempahla yabo abakuniphathisa kwabandla likaShembe bakwazi ukuthi nina ningababo ngamazwi obuqili baba bakhuluma phakathi kwenu namhla lokho akhona amaqili awazi nokuthi khona abafundisi abazi nokuthi khona abavangeli abazi nokuthi khona uThixo babona inyama ehamba ngoba bona ehamba enyathula ekhuluma nabo encokola bese babona ukuthi umngani wabo so liphuthi ukulahla kwabo kwamandula akulibali ihlulela ku-19 wena lapha esha ku-19 ukukholwa kwethu awulokunazaletha abelitola limshe basathembisa ukululeka namhla nalo babathembisa funda kahle mshumayeli wenkosi awukho umuntu ubhaxa ngenduku walovalo kwenze njani namanje basabathembisa ukukhululeka wozani nina eduze kwami mina ngizonazi into ethile bayizigqila zokonakala bona ngokuba umuntu uyisigqila salokho ahlulwa yikho ya basabethembisa ukuthi akuphuma ithempeli lakhe lapha ngizokugcoba wena akithi kodwa uthi uvalile wakwaliqhekeza izulu laka laqhekeza izulu uzofundisa uThixo ukuthi akenze lokho ungathi sike ngoba sihamba nonyazi lwezulu sikapheza lokho sibe ngabantwana abaphekile silalele izwi okwashiwo ukuthi siyolalela la ekhaya ayibonke benkosi eminyakeni eminingi ngikhona la ekhaya ngihamba baningi ababangijikela ngamazwi ukuthi angikhiphe okuthile kuze kuyothwala ijefe kwetabo mhlangano angiphendula ngegama elilodwa ukuthi angiselanga isikhundla la ngisela ukuzokholwa abayikhipha nomnikelo la bahamba bayithwala ijefe kabekho emhlabeni ngoba ukaThixo ngokaThixo ngokomuntu lapho sebesindile kuwamanyala abo asezweni ngokuyazi inkosi unyazi lwezulu nomsindisi unyazi lwezulu uma bebuye bebhajwa ma ubuye futhi uzobhajwa ngamanye aqonqube emhlophe uyini lapho what did you something umi kanjani lapho iwo
uphathwa futhi utshwala, uphathwa insangu, uphathwa idrasi, uphathwa yikho konke okukhona kwasemhlabeni. Ukuphi nendawo loshabushabu kuphi lapho ukhona wena? bahluleka okokuphela Bahluleka abantu abanjalo. Umuntu bayehlubuka esontweni ngisho kwamlanda ngeke abuye azoyigqoka ingubo emhlophe. Lutho uzothola ukuthi ayikho inkolo engayazi mina. Kodwa mayisedakuzo musuthi oh son usehlabelela ingubo zasesontweni sinangazi. kuza kuba kubi kunokuqala. Kuzoba kubika kuwe kunokuqala. Ngesikhathi ungakayazi inkosi kwakungcono. Kodwa usuyazi inkosi ophathwa ngamanyala obuyela muva. Kuzoba kubi kakhulu kunalokho ungayazi inkosi. Ngokuba kwakulungile ukubona Kulungile kithi ukuthi sihlale singayazi indlela yokulunga. Kunokuba emyalweni ongcwele abayufundiswayo lapha sebeyazi. Kepha kubehlele njengokulinganiswayo akuqinisileyo. Hamba nayo. Ngokuthi ke ingcanga ibuyela emaqazweni. Awuphinde lapha ngiswanga kahle mhlaza abanye bayiswanga. Ingcanga ibuyela kuphi? Ibuyela ebuhlanzweni kubayo. Ibuyela lapha dikhona. Unjalo kushambe kejoyelwa. Wamuntu ojoyela ushambe uyokuthatha kubeka kulezi entaba ebasabheka kwenye indawo athatha ukhiya wakhe abayivulela ngazulwini awunikeza abanye bese yakhohlwa uwe. Awukhothi nje. Awukhathi ugwembe. Funda. Nengulube ehlanziweyo. Noma ungayigeza ingulube uyifaka icathulo igqokisonze yonke ukuthi ufake indlamathayezi uthathombe uyifaka ngaphakathi kodwa iyothi mayisifike iyobuyela khona lapho engeyakhona. Amen. Onenhliziyo embi akayakuthola okuhle. Ngeke aze akuthole kuhle. Naye oguquguqukayo ngolimi wa ebubini. Inkosi ibusise. Baba Nkosi Yesu nomhlaba uthando lwakho olukhulu baba. Sokufika lapho kuphela khona Nkosi Yesu nomhlaba obungithume khona. Inkosi ibusiswilayo. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi imbusise. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisithupha nane 164. Ngizocela umvangeli uMthiyane wasemkhayidini asola isihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi busupha mabangcwele. Inkonzo yakho na uxola nomsa inkonzo yakho
Sibonge.